Rahnwet na. Bombay. 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 Rahnwet Yes, ire oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Bombay. Iyang kasalenya rakat show karas pacho nan program rawat nan tonpe program kabese raka por sampalakan ngawiwiyawi tagan wiyaw nan wen tonpe mona chpan pacho yang nan program kabese nan sukses chpanang yan chiang kuya chma saratan kay poni oh wow ton walen wow rakso kan tonpe yu chma sararan wow lapan presonan kan ko wow ke sabal market nanalat nan kanye ko wow choror to ke sabal machay kapna and wain tonpe karyawan kapna speaker vice speaker o chawakan chorus nan 11 tonpe legislature pachawan wow ke son ko kung labalat samor labalat 11 mongod so kan pachawan wow ki sabal marchon way usap Rahnwet way sabal man ki ay so wow chailen pileo kachin kasamo mga nakapasampal, Mr. PJ Obispo Arano, Mawia Public Relation Officer, niyan sa Wachabil Pukaki, Safety and Health Officer, ng Pelian Pompe Utilities Corporation, the PUC. Ay suksesban pachawan luka Mr. Obispo, hong nan programen kabese ng sukses, and kak oralepe, kirakasampal me pachokanan men kaya Rahnwet, chingalain so. Kailangan ko may program director. Pwede ya chungul sakarata o kapese ka ne pa pachuan utamay nan wewe. Akayu may pachuan yang pache o sakarani lap upuro so lapan sapakan ko. Pona rakson pompeyu. Wow kisabol marusunan kun ko. Chungul wawan piltoko sabol marukant ko. Nanandang ko nan kaniye ko. Mongsa ko iso ko. Apoy ko kiyaw ko numuay. Rakachin ko pura kaniya sakaratan wawat. Yen kak pachawan ponese o wawn ki supplement pompay kayul kapna. Karyawn kapna arap sungal warang ko. Pole ki sakaratan wawat. Pompay yungsek o len mas likun kaalalan paywat. Rahnwet pachunan wasan kair. Yenga pachawan pakita supplement pompe palian PUC, palian management, o niorala, sakar kita kosontian isapen Liol kan, o nanirairan sompung kan bagchay supplement kit. Kailangan ko mo Mr. Obispo, agaksan sa long way to kanan pompe, uyepen ko santi kan mepitata isapen Liol kan, hong nan irair and sompung kan. Kailangan en kak sesat o tete yung way pakanan pompe, may isapen sa Liol, te PUC tariff, kosontian kun bukitak ni Isak Limaw and sompung karos. Hari, ebil kak sensal tami size watch kun mukitang kina. Kosontian isapen service watch kun wuyawi, sang ni uwan diesel o oil kan, makin patpela o totogla, nan machine kan ong nan sompung ew, tanan sompungan mowa kan ni ewe machine ang Liol kan. Kompilta wala o sa karekasyon way, machine Liol tepe, me kamkamaw rialakan and pompe unsak. Kailangan ang kaksan sa lamaw o tete, may sabol macay machine ang Liol isu, makin katangaw Liol ang pompe unsak, pilpatse ang machine ang Liol limaw, may sang palyan vital, me patspele o ang kaktete yang wait pa ko ng pompe, me misinin Liol ay sa kriyaw, me kin katakataka Liol ong pompe yung sak. Yakak sensal kalinin tisel tepe, metatalk na ng sompong and mawaya ko. Kailangan irak ko na ang tete o sansa ng wait pa ko ng pompe. Sang ni kapas mamiyayero yung saklar ni kanenay, ong nan sompungan March riyakat risat payo, Tisel matatokla, te uwan tisel matatokla nan sumpungan March riyakat risat kayo, patpaton ni uwan kalon riyalok epku walisak silu te 200,183 gallons,
Me paspena uyata one money yo me paso ni pona 11 million. Me sansa ye isilok rienen kakit isibuku paisa riyao same meisa 724,742.50. Okay, sagla en pilkak sansa mau me oil pilkin yang paceng kama sapul macam mesin kan. Kailangan ko may airboy kaya ang pilseratar oil. Kakaksan sa luwan oil magtatok ni ewe mesin kan. Kailangan pueki oil uya ceca kesempa leo wana leo mesin. Kejai kalau semua ngi me masojo oil dan mesin leo mesino utan pang karakarata matang o pansola uya pukototok. Buat kap pilsan mau me usapal macam mesin kan kentotong kila kalau oil ibu kisama na neu sompung me pas peno yata nan sompungan march dia ke riset payu kalau oil metotok la pas ni wan kalau limopki isa kwalu nia bukita yang muni o yata Jala wanakit riopki wanaisak 2 cents aisak. Kalau noin limopki aisak walau mepas pena wiata jala wanakit riopki wanaisak 2 cents aisak. O ela tiro aisak makin totokla nan sompung eu. Kalangan. Kalangan ko may kompilkat tulaw kaway kasalita yang man customer men dan kakanwangi dakachuan. Huwan poy lial hong na kilowatt eo. Kalangan ansu karos magchay kachki sapal machay cash power kan. Tarapuan cash power magchay kachki kunsansal pa ni 1.9 lial ong kilowatt eo. Wan kap pilsansal mo ma PUC o sapal men pompe yops paluwat P6AH Pilkeneo pena o kapesen chon wei pawan pompe wakta lagan magun parata nan men kapesa ye digital port me patron nan Polonia o kemsagla irepresent kan karos me pitata sabul macai balien PUC pilkin kak sai salata nan sabul men pompe balien PUC website Kalangan ko may Mr. Obispo puwakiran kaway sansalamo mapit Kuya poy lial NPUC magchay ulit tong yan suksej. Ariya mo na siya kay program na suksej niya chira mo kanayang chonway yang mga itibaksyawan ang chingalay so much. Kalangan email patsukan sakar kita na sabul machay lial kan pilyangar changki solar makin kuasang nirangan kachpin kan o hydro system makin kosang niatan pil kan makchay karos mangir mamiyer usong misimot patro nanpil makatan ki nanpil hydropower and kak sansan me PUC pil pokatar song uyapel yer pukat renewable energy o kasangatier poen yak sen totoklap kan PUC poen kalau tu kacela pa uyapel tapul yer ong nan sapul machay system unsak Aimet niorolap may patrowan pakitar meron supplement pompe palien PUC Belia management yen kak patrowan pakita panuwat o sakasakar kiyang way unsep autapen totongkan masapol matray panuwat pakiyang pompe mepitata isa pendiyan kang ong nan sumpungkan mesansalar na sakaratakan kalangan program director o chungol sakaratan kapesa pa patrowan ititiermet o kasip pa mulik pa miya na kapesa bukat pampatrawan tula na ansukay na pampatrato. Kalanganin ko mo o kalanganin ko por karos ay image makayang sa kalar sa kung siya program Rahnwet nan pompe program en kapesa iraka para kasampalakan mawiwiyawi tagan wiyawan mo yung pompe o sa batyawan luklukache kupurakan ang kachin sa bali 368 Radio on kaunaptan program kasampal chekan. Lao lelewan so kasalelye.